ngushimire kandi nanaguha ikaze. Iyi ni The Choice Line TV. Utarakora subscribe wayikora kuko ni ingenzi kandi ni ingirakamaro. Hanyuma hari amakuru mashya ari kugenda caracara hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga. Amakuru y'uyu mukobwa w'Imbabazi Shadia cyangwa se Mbabazi Shadia uzwi nka Shaddyboo, ni umukobwa uyoboye urutonde rw'abantu bafite cyangwa se bakurikiranwa cyane kuri IG cyangwa kuri Instagram mu Rwanda. Umukobwa kabisa umaze iminsi atangaje ko hari umusore wamutwaye umutima, umusore witwa Manzi Janot. Uyu nguyu akaba yibera Kenya. Ni umusore rero byavuzwe cyane yuko Shadia aribwo yaba ari we giye kuko guha byose. Nyuma yaho bivugiwe ko ngo uyu mukobwa nyine amaze kuzuza miliyoni followers kuri Instagram. Ubu noneho yatangaje ko ngo uyu musore ari we wa mbere umunyuze mu basore bose bakundanye n'uyu mukobwa Shadia. Ni ibintu bitunguranye kandi ni ibintu bitamenyerewe cyane yuko umukobwa yicara akavuga ati ngiye uyu musore ndamukunda, aranyisipira, aranyuzuza muri byose. Ubu noneho byakomeye kabisa. Nkubwira ngo kora subscribe ndetse ukane share, ukore like ndetse ibintu bikomeze kuba neza cyane. Hanyuma mu byo yavuze akundira uyu muhungu, yavuze ko icyo amukundira cya mbere ngo amunyuze kandi ngo aramususurutsa muri byose, ngo niwe wa mbere bakundanya kumva mbega aramufite. Ikindi ngacisha make ngo ni umunyakuri. Ikindi kandi ngo kuba yatangaza ko amukunda ngo byamwongereye followers benshi kuri Instagram yiwe. Shadia wibuke ko amaze iminsi atwaye igikombe cya Influencer Award, Rwanda Influencer Award, nawe yarayitwaye. So ni byinshi cyane rero. turebe urukundo rw'aba tipe babiri, uyu mutipe n'uyu mustari, ni umunyamideli, undi ni umusore uri aho yibereye Kenya, Nairobi. So reka tuze kureba uko bigenda. Nitwa JC, kora subscribe ndetse ukande like. Iyi ngiyi ni The Choice Line TV. Nizera yuko wamaze gukora subscribe, uri uw'ingenzi, uri n'uw'agaciro. Naho utarabikora wabikora ntacyo bitwaye. Ngewe nitwa JC.